Kenya has done it again. Oh. Ladies and gentlemen, you are welcome to another episode of What Kenyans Cannot Do Does Not Exist. Watanzania wanashangaa. Bwana Watanzania wamebaki vinywa wazi. There's someone hapa nje ambaye amekuwa akioperate akipose kama Catholic priest. What? This life no balance. Breaking news from Kenya. A fake Catholic priest has been unmasked in Kenya. A fake Catholic priest, a man named James Bogonko, has been parading himself as a Catholic priest, conducting masses. Kenya ni nchi ambayo watu wake hawapendi ujanja. It's high time tukubaliane sisi wa Kenya ni viumbe dhaifu sawa. Ndio huyo sharp kutoka Kisii akijifanya father manze, akijifanya kasisi pale manze, ana dance mbaya sana. Yaani nyie mngekaa tu chini mshuku jamaa kuna venye. Wewe. Yenyewe na huyo alikuwa na katu fake manze. Hata mimi nilikuwa na mshuku. Na kuna watu kwa kanisa hawezi sense hata danger. Dada. Manze Kisii beba masharp boy. Chini ya maji tu. Na watu wamecomplain na sacrament mlikula manze. Mlikula sacrament na mna complain rada. Lakini nyinyi wa Kenya nyinyi manongwe sana. Hiyo ni mko na mafadha fake. Wakisi. Sharpness yenu inaendelea kuexpand. Imagine kuna jamaa huyu mnaona hapo juu alisema ametoka Tanzania, kumbe gaidi ametoka hapo nini Nyariba machache hapo Kisii. Mwenye uwanja wake kaingia sasa. Leo kazi ipo. Imagine alihubiri huko nini huko Turkana 3 weeks. Paka akapewa makao makuu ya kulala. Alikuwa ni kama alikuwa Ikulu. Imagine amejifanya kabisa yeye ni Catholic priest. Paka alikuwa anaweka ile sacrament, naita sacramento ile. Nini? Imagine. Sahi hata forex expand company, expand unit. Twitter nini agencies. Ni noma, ni hatari, ni danger guys. Kumetokea drama. Sasa kuna msee ambaye ako married, a father of 2. Aliamua kupose kama priest. Na akaenda kule kanisani. So, amekuwa tu akiperform all the functions of a priest katika hiyo kanisa. Hatujui lengo yake ilikuwa gani. Hatujui alikuwa anatarget the sisters ama alikuwa kona mission ya revenge. Hatujui, lakini inasemekana this Kisii man has been arrested successively. Inaonekana he has committed atrocities over there. Sio mimi, inasemekana hivyo. Kenya my country. Sijui ni nini nasumbuanga wa Kenya. Wadau, leo nilikuwa nimetembelea best yangu kwa chachi yao, alikuwa amenialika. Pastor wao kidogo aniue na mahasha wake. Chachi ni ya mabati, kuko very hot. Sasa nilikuwa very uncomfortable, natoka nje nikirudi. Nikarudi mara nyingine hapo, pastor akihubiri, akaniita mbele. Akasema ati amefunuliwa niko na pepo la usherati. Ati nikiangalia waimbaji wake, sijui wasichana wake wa kuimba, ati they are very hot, na kuwa na hard-ons sijui na mbao, natoka nje kujicool down. Kidogo mahasha wamekuja pale mbele.
Pastor ameanza kuniombea. Haya, ameniombea, ana lazima ananishikilia hivi mpaka naumwa na shingo. Ana lazima nianguke. Kidogo anichape kofi kujidefend, akasema huyu mapepo wake ni makali, mapepo ni makali, mshikilieni. Maasha wakanishikilia hivi. Mwanzo kuna asha mmoja amenipiga ngumi ya mbavu na nimemark sura. I'll deal with him, I promise you. Mimi pepo la usherati mimi. Na imagine nilinyoa tu mavuzi juzi. Sasa yanamea na kuna joto. Wewe unaanza jukuna mbele ya watu. Surely 7 Catholic priests, they have been suspended from their duties. And it's so bad saying this, knowing very well like these 7 priests are coming from my own diocese, Maralal Diocese. Man, the 7 priests were suspended. Reason, they are being accused of corruption, nepotism, and misuse of canon law. Canon law is, I think, it's what governs the church and also the priests. So there have been misuse of that, the 7 of them. Coming from that parish, honestly, I will say that the allegations might be true. The allegations might be true because there are some priests there who are very rich. They own mansions, and not only for them, but they have built mansions also for their whole family. Some of them even have businesses. I'm like, how do even a priest have own personal businesses? But I don't. Let me just keep quiet. So also the DCI are involved because it is alleged that the new bishop for Maralal Diocese, Mr. Amos Sugut, amekuwa receive death threats. So inaweza kuwa the death threats were coming from the 7 priests after they were told that they're going to be suspended. So we are waiting for the church to go for a disciplinary action against, to do a disciplinary action against them, and also the DCI is also involved. It's getting hot. So when it comes to fake people, I've seen it all. I thought I had seen it all because I've seen a fake doctor operate on a patient. I've seen a fake pilot fly a 777 with full of passengers and fly for many years. I have actually seen a lawyer, a city lawyer, a fake city lawyer win cases. And I thought I had seen it all. Then here comes the fake priest. This guy that was arrested in Lodwar. This Kisii guy. This guy was faking, or rather passing off as a Catholic priest, conducting mass, probably blessing a whole lot of couples in marriage, maybe performing weddings, maybe performing baptism ceremonies, all that stuff with the Catholic Church, the Holy Communion. Yeah, and the guy was a total fake. He was arrested. So, actually asking myself, what happens to those people, like the people that he baptized? Are they going to be unbaptized? Are they supposed to come back for baptism now that they know the guy was a fake? How about the funerals that he conducted? How are they going to be made like normal again? I mean, I thought I had seen it all. And, and I understand it takes almost like 7 years to become a Catholic priest. So I understand probably this guy had the passion to become one and, couldn't afford, because apparently I think you have to pay. You have to go to school and pay. Yeah. It's not just something you come straight from your backyard into the church or into the pulpit. You have to spend a lot of years in school to become a Catholic priest. So I understand maybe this guy, really, maybe that was his passion. Because otherwise, how was he really benefiting by faking, a Catholic priest? How was he benefiting, if I would ask? But huyu jamaa, I think he has crossed the line. Anyway, it's the way it is. Catholics, simama hapo. All social media accounts are Catholics. Zikuwe sijui za YCA za PMC. It should be controlled by the church. All the content that is uploaded on those social media accounts should be approved by the religious men and women. Just that's my opinion. Because I'm not expecting to see accounts za YCA, za PMC, ziko all over just being controlled by just anyone. It should be controlled by someone
with the purpose of the church. That's my opinion and advice to the church. All right, they should appoint people, and they should know that these accounts that are there, because nimeona some comments and imekommentiwa na a church account as like, no, the person being given here doesn't know how to control a social media account. So, and all the content that is uploaded there, it should be approved by the religious men and women, in this case the priests or the animator or someone in charge of that group. Religion in Africa saa zingine hutumika kama weapon. Hata ukiangalia election ya 2022, machurch ziliplay a big role kwa Ruto the president of Kenya. Religion in itself si negative. Juma church na mosques zimefanya a lot of good to our country. Lakini there's a certain level inafika hadi na make sense kukeep your power under control. Wase wengi sana wanaomba kuliko zile matendo zenye wanadu. Isai time Kenya ifanye vile Robert Kagame alidu huko hivyo Rwanda. Otherwise church itaendelea kuwa used kama a weapon against the people. What other people cannot do, Kenyans can do. I'm telling you, Kenyans can do anything to get money. I'm wondering, a father to 2 children became a priest. This guy went to the market and bought for himself chesables. Al-muhim gumasat bita abuna del gulu obiu legisim libis ugisim biga abuna. Alas biga gi celebrate biga gura fi bondo usunu biga damulu kudas lenas wa saniminenak tawalo billagat gurus fi jeba. Finally he is arrested. This man here, this man you're seeing here, is not a priest. He is not a Catholic priest. Just forgery. And he's a Kenyan. Kenyans. These guys are not easy. How do you forge such kind of things? If you want to become a priest, why do you marry? Why don't you go to the seminary? I'm so sorry. Kenyans. You have the interest to become a priest. Why don't you go to the seminary? Why do you deceive yourself? Now you're deceiving people of God that you're a priest, giving sacraments, false sacraments, yet you're not given sacrament. My goodness. This man here you're seeing, this man here. He's not a priest though. Be careful. If any Kenyan comes to Juba here and said he's a priest, for me I don't trust now. I don't trust Kenyans, because they can anytime forge to become anything. Kenyans, this is too much. You even Leka tumwetegereze. Ayambale ne gandula ejabadde ayambala nga yefuula omufaaza. Mwe gandula yajambale nga yefuula omufaaza. Asomera wa? Asomera Nairobi naye tamanyi asomera. Yava mu konsolata mu senior wano mwaka oguwedde last year n'agenda mu philosophy. Christians kujeni hapa, nataka muangalie hii video alafu muniambie kama kuna heaven au mafadha ama mapasta wenyu watawapeleka. Hii hata iko beyond ushetani. Ebu angalieni hii video hapa, kichwa ya mtu. Angalieni hapa. Alafu mimi nikiwaambia hakuna heaven, hakuna hell. Hell iko hapa, hiyo mateso unayopitia uko hell. Heaven ni maisha mazuri tunayoishi sisi. Sasa kama hawa ndio wale mnaamini ya kwamba wanahubiria ibada ya kuwapeleka mbinguni, ya kuwapeleka heaven, na ndio wanabeba kichwa ya mtu, wanafanya hii hata iko beyond ushetani bana. Mimi kama mwana wa shetani, mimi kama kiongozi wa jicho la tatu East Africa,
Sijui niseme nini about hii video, lakini Wakristo mtakubaliana na mimi. Shetani ndio muongozo wa kuongoza hii nchi. Shetani ndio mmiliki wa hii dunia. Sisi sote ni wana wa shetani. Mpende msipende, mtakubaliana na mimi. Lakini wa Kenya ni nini utusumbua? Ama juu Kenya is the capital city of Africa. Saizi kuna video ya father wa Catholic father trending video. Fanya makosa uingie pale comment section. Wa Kenya tuligraduate na commentology. Guys, all sorts of comments utazipata huko. Sijui what, anga whatever, like what, like uko single, like sijui full. Guys, Wakenya hizi comments wa mnatoa wapi? Pia mimi niende nikagraduate. I need to know where you get these comments. Ama ni AI? Hapana. Inaweza kuwa ni AI. Catholic father trending video ndio search. Uende ujione mwenyewe. Pia wewe achilia huko skills zako za commentology. Tuone uligraduate na degree ama uko na masters ama uko na nini. Noma. You even don't fear God now. Title that is most feared, priest. From nowhere you become a priest. Without bishop laying hands on you, you become a priest. Jesus Christ. Jesus Christ of Nazareth. I wonder. Kenyans. Very really a normal father with the 2 children becoming a priest, giving baptism and administering mass. You just go to the shop and buy for yourself chesables and host, wine, you become a priest. It's not like that though. It's not like that. You need to go process. You need to go and study for about 15 to 18 years. And you will be ordained to become a priest. What kind of nonsense is this, Kenyans?